और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domiciled students of the state of Meghalaya. Karaniko Civil Subdivision Sports Association Hakakat Adrik Unailar Aracar Apostan Kalio Pediang Ika Provisional Affiliation Naga Meghalaya Football Association Benito no Yaka Kumkuwe ni Dikot Jong ke MFA but yakini ka Provisional Affiliation Lapin Menaru President Jong ke MFA Uba Hamlet Sandoling Hagajing dan Rengkat Lang Secretary Jong ke MFA Uba SM Dagajing Aiti ke Syrnot Mentakaraniko Civil Subdivision Sports Association Lalong ka dekat berpura jong ke MFA bagi kinhun ke job bagi jingak hun final football bala penlong dekarani ko Civil Subdivision Sports Association kinyo alat menyeshim bentah ke lempung ilaka jong ke Meghalaya State League hakani gesngi lapun skampura ru ikinong kitkam jong ke association degajing sakilang jong working president kamau kerwat District Sports Association uba YG dingdo nangta uba HS dingdo ubolong nongelam beningkong ban sedang yakarani ko Civil Subdivision Sports Association ki officer baginong mikmat nig sports club pair jakarani ko Civil Subdivision
Wat penleno yakani kakabu. Ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sao po hajar hadu hnriu po hajar tingka. Menta pila banyo hagador lai po hajar tingka. Ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng pinyo tang san po hajar tingka. Tang kata kawei ke sopti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi. Wan jet nok loi na molai moro bat na mod pran. Po no menta hau khandai sao lai hnriu san pra hinyo lai pra.